King Balen Santa Ana, kasinaya ing tauling campaign rally ning grupo ng Labong Kayabe Batang Quiapo Star Coco Martin. Ay ning report. Paruminggo bayong alalan, pasalamat si Santa Ana Mayoral Candidate Engineer Dinan Labong, kareng memalen, king balaw sa suporta dareti, king kayang grupo. Nyang Sabado, May 3, pesinayan ng talwing campaign rally ng grupo ng Labong at running mate ay Vice Mayoral Candidate Oday Nakpil, kaya tiging harapan ng Santa Ana Parish Church. Para ko pasalamat, kareng ganang Pinuki, kareng ganang Kayabe suporta, rin manong kulot tamo, then ganang followers tamo, rin core group, then leaders. So po rin memalen, na talagang pamanagap laging motorcade, talagang wano pa kain. Nung mihalal ang timong mayor, panikwana na kanong magawa, rin hanggang pengak. Dakal ko pangarap, din kaya katamong balen at takit dito. Muna, itang sabihan ng imposible na mira sa kining State University, sinali na ako talagang gabon at i-donate kita kay ba na ng eleksyon na patang ako manungkulan para baka nito ikakaila, ika-eskwela kami kaya niking Santana at Timorin na itang government hospital na ang direct ng Department of Health. Ita mira siya ito, dali kaya namang gabon, anyara ito expect do rito. Ang pagdakala pa magbayo na malyariming susopan din kana akong Kayabe. Kung sakali, hindi na kaya talagang pagkakataon, manungkulan, dakala puwakit, na pa magbayo, kaya katamong balen. Lakwas namang may miyasaya kareng tinagon, reng cast ning Batang Quiapo. Kompleto la naman reng Sangguniang Bayan slate ning grupo, akabibilangan da Dinatec Concepcion, Jerome Gadi, Soy Guevara, Miriam Lansangan, Verhel Malyari, Gio Messina, Alvin Pangilinan at Alex Pasyon. At suya naman ng anak ng Labong ay re-electionist 3rd District Board Member, Lucky Labong. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.